Inyeme abladia bi kodehe abi ni meke name mi penye kemba anokwale yegani fe mono mi hanye awa tule kemba anokwale yega ni fe mono ngwene nye nkwamie kon ye Reeby television nji Reeby ananuntan kpaano ni ngwene no chimoni nkeba hanye ji anokwale yega ni fe mo tomobeni da ni nyele nyenyeyo a kokoi achreku onu shishijio onu shishijio sablanke nkome intelefen mi iyohe ochiami mwene no chumo le ba face rot weko nli aka nyete mempi kwenye nkpagbe nye nkpagbe ake nke dobro shipon sanjine eno enagbe no baba ni nke bahanye lele nwenye shiake kwen mwene ke hesen part 2 jinoni woke baba shimon abala ke meni ameheyo sanene mni ekome nkenya ke mfehe fe kwa ke ni ba sha me no bona afi ni amehu amefa megbiami ni ame jie sanjiana ncho omiake ameba na mehu ameba na bajaji sane be ni etamoha na mele yehi ke noni amelehu yemni shi ini ni eya sha me na kambia me fe eya fe ake echecho be mi ni infe yi ake nke part 2 baba hanye no nini ni ya shemokoni len efi ake eliame ojogba no hewo be sake magblase fi oda bona fe ni mahan wo bebi na ele hugbe na mehu ameje sanjiana amechomni ni wona be ne yo ka gbene keji wo ba ni wo ke bahanye be e aba la ke mokome no fa alo mokome se wo hin shimu sanjiye meneno kemene fin wo ke ba fon ni dabwana ene hewo ni dobro shipon sanene niji woche alhaji
sanene ingla se fio kefoshin no echo me ake wokun wo se wo ba no wo ba ba no ekun shi tonyele wo no twumu ne kaji o twu sa ake olibi no ba fail ke bi no ba chulo jugba wona afi ne ka balake o te sane samu bo o ya wo shi atembe beke ingbala mi ncho onye nekin mwene minisanene wo ba gba meni plete mi ni koko imaji ake akoko ina agubuga ake bajanna lele nyele ake ga efe ehinle keke no hewo no ni dane ihi osen ni ntashi ni wo gbasa ne mwene no le nke lete wonwa lete ke ya ha woche TACKIE TEIKO TSURU the second letter ne ni wonwa na ele ho eji letter ni wokete post office ni wa post ake woche etuna ya je box ni aba hale da bida eji WhatsApp no na eji Facebook ho no eji no na ma keke shimon wo dansa jin wo twia mnsa jin ni wo ba so mo ake woche ale jinoni wo wole ake a letter to TACKIE TEIKO TSURU the second wofe wo yega wolino ni ya no yega gasajele eji temo minsani noko ni eka fan ni mofia amole no hewo eji noko ni manye nkete pi ni keji awie hu ekome wo kudom ni eji ake ya bala akeke won wie pi be wo dinche won pa wo mama nana wo yaya ne wo mi akokwe achireku ele sanjin insumoni ekome mmasa ahefio bona afi ni keji gbokonkweku alomoko ne ya hyeno ekabala ake ga ewu ni ayicho mene nke a letter to TACKIE TEIKO TSURU the second gamanche keji oyesane kodo ba asoma no obi woche oye ona wie mokono ba asoma ke woche anu sanekoni ngbo na nokoni ya no ni okwe ni sa ke woche efuesani ekwadu kenklen be hani na kan wie mo acho 0500161769 0557041348 alo kecho wo social media handles jiano niji Facebook Reeby Multimedia, Instagram Reeby Multimedia ni wokebo bana na kansani gba ncho mi akeko kokeba mi homa kani sani e no ni wo gba dani wo gba gbele wo letter na niji dear TACKIE TEIKO TSURU do na hama fon himaba kembape be letter na magbele wo ba kani aye sakumo krate na kole awoyo Inye yo ni meke na me ablade abi ko dehi abi nye wa don akanye kan nye nkwami lolo kekpa ko ni obakpa no ba Reeby television no yo onye yo akoko achireku onu shishijio onu shishinjio nke bia ne nke nwoku fe he womi ni ha no li hu akekejo kemipendo chemi akoko achireku mi huma helebu no make ebu ake ga ehi mwene shini wota be wota shiye anu kwale ye gani fe mo no hewo ni nuchumo ni woke ba habo ne wo gbe ake a letter to TACKIE TEIKO TSURU the second ni chomi ake letter ni woke ya ha wo che TACKIE TEIKO TSURU ni ji enyo no
nyeme keji kpako bohu ba be cho nyemi no ke la ke mene akokwe achireku nke penke pepe ba wo anmani nu wa anma wo ake wo che otwi na asanji ni bi ni yi wo twi ni bi ni ngba wona ke no ni menu wo ba somo ake enele akokwe achireku tamo nyeno ni jigame mi ugando fomo bi jimi ni mi hu nye ni bi ni ngba na ni mosoma ake wo che baale na kano ni nke ibua ni bi kumana fioko ye be fio ni ihie ewo mo na ese ni bi ni mi hu nyose ni le hu ekefon kpano ibua na ake maksa makaibu ekumbo na afe ni wose ko kaji wodamoshi ni wombi wo che nyomo ye hie wasane ango mini hewo ewe ye gane ni awo manche mele wo fe wole ake awo je kome je nyu apelehe san nwele eji noko ni ya no ye gamanem ni no hiwo wawie hepi ya ke mo fe mo le momo bemi ni awo manche wo ye non wonu ake dabi asa awo ekonklu ake na je mo baba o ba ya balepo ake jasefo ya sane na hiyo aye jasefo ya sane agbe na ni ahan wole ake be gafe jase che ekomi peji no ni oyo no hewo lesa ake ehawo gamanche wo jase che ni Dr. Tetekwe ewo he manche ewo amonton ni ofen wole ake ga wo yeche niji king TACKIE TEIKO the second ga fen ache ni afowole chemo ke palemo ake abia suma awole ebatani amni Reeby TV bi wo nagbe wo hia sebe me ni afe kusunke ni bi efen ahale shi wo ba panye 5 o ake ni ahako wo hegbe ake kusun fe mo infonyeri ke sini je wo ba jeje ewo no mele wo jie ye mi wo magbanye ibalake wo keleti ga ni jinungwani ami afe kusun ahale shi monwe wo kelesa wo keleba traditional council na bakpa ehimama achon wo fen kejebem ni awo wo chene ke batabe na amni ne besa jino ni efu meko meke angme legbe ne baye manjeyeli ye hijolemni meko mehu ke awo woche momo eji woche ni sake wo fen wo piale bemi ni wo keleba traditional council le ahun ke batabia ne efe ni bi baba o ekome fio mi fel ni enwon na ho ake efe bia mi ne wie na kamaji awie mo nka yo ake woche bemi ni awole ebu okoko nuko kenkle na efe mi fo wa ajake ewo mo mi no nwoko ba nne enne wa adenche efitani ni hani me ko mahi kra yakami gata minchichin ma shopu nu ewele no hiwo manchene ke dabida ba kwa wo mi monne shiminji ga fenche no hewo eche na bobi ne fa enane ete yakwe achimota bia shitamomni wona afe ne na no ne ba anye fe ne kebu ame hanu wakwe be mi ne eteje me ke woku wo se wo ba wo hu wo ke wo no ba fon pa no shimaka ibu ekun keje oyenoko no ba wie ye leta ni wo ba bon ma na emni o fa ne ko no abomba ni wo bon na abo amo eja keji wo bulete wo gbe no fe na ohun wo ke wo na wi mu ba majele ni nle ake woche king TACKIE TEIKO the second o kwa monton ni iwo ogbo bi atoyi ni ha wa abo awoche eto ekun ni wo ba The whole world is not in normal times, and this even makes it more difficult that now we are faced with this perennial flooding of most parts of Accra. It is a really sore sight that we have this particular destruction of the heavy way of a waterway. What we are asking right now is that contractors that are given this job reinforce their concretes and make sure that it reaches up or built up in specification
properly to be able to withstand the kind of water flow that comes when it rains on this path. We're also asking that we absolutely adhere to keeping proper waste disposal measures or methods, especially with the plastics. Plastics are not biodegradable, and because of that, if you drink from them and you leave them ajar, then you want them to block drains and places like this that will bring us this devastation. We are sorry for all those who have lost their lives. We're sorry for all those who have lost their property. Today we have the Deputy Regional Minister here. We have the Regional Director of NATMO here. We have the Metropolitan Authority, chiefs of the gas state here to sympathize with people who have lost their lives, to sympathize with people who have lost property. We are asking that we look more at keeping proper waste disposal methods. I think that we will join this campaign to make Accra clean again. Thank you. Nyenu kenye ye efia ke wote wa bulletwe energy no kenklen ni wo chefe ni awole ake gamanche ni ikometo wele esantwi he ejake mepi keji mokoni e ba ka keshi wo mo na awole podienche game fe kame hiwale epia kole no we e ba ho itashi shida bida efe nakan ekai ake womo na awole aha gafe no hewo kaji no koneke e ya nina ebiye be jigbena ake ibaya ni iya ni yakwe lele wo che ewo wonga ejake lele nje hu yosi ake nuemba ni ga wo shitamo ehin no hewo ete ni yakwe je no pe ni abowo chekinta kite kochu the second hu efa enane nefa ekete don fa seniam efi akaje hu sanjin fio ko ya bayejen ni ehane no hu ehelishi ake dabi chejile sake eya no konkro ni wo che sa afi be mi ni awole eyosi ake gan be pi yemi ni no hewo sake ehani woke wohi acha ni wo fe komi wona fe ni gan afe feo ene hewo wo che ebo hewo moden eke gamanyeme fe pe ye gan traditional council ni yo kanishin north kanishin ni ami ni ewu amenga ekai amake ameji wonyeme nyawe jiame ni keji mo fe mo abe ni nyeme hu ya abe begaba yoyo ga ba fitikra akekeji chekenye hia che chimoni wo bi ahegbeye ni nye egbla mekeba ifofona ekai wogama nyeme no pote isake amefi kewa ni ihan ameli ake le itashi efolu shimu eke mancheme ameba fe ame ekome bona fe ni gahu akwem mokpapa abo obuletwe manele fe ni yoga afi kume dajine ji wonyaru me ji wonyeme keni ashu wo hie nyabe pemini wo yo ife totomo yo genda le ba machine teni pe c'est pas ce n'est pas comment tu parles abola parle c'est pas tout le monde parle on fait on va acheter
ni wonye ni wo judge ni wo sa ni thing kuni gamane ne fe afi for me under one umbrella ka bene ke wo trabe wo jibe no be wo ya kashina wo ye bejiano to is short ke hanye Yeah. danye wo ba Mo. Akenya ba shebie ne be nyemo ishe Mo. government ijam lalu ke kasen die feri akuche ami afi kume Abiasuma. ni wo kweka ka beken yo ipejiano to Boni. wo kweka beken yo ipejiano to Boni. ke he wo se Neke. ke he wo se ko Neke. ke he wo se ko Neke. ne duma wo se fiti kuni ni bi papa yi won tawo ni wo fe wa kuche ami fe anya bana wo Yeah. ni bi jino ni ka otwi no ni wo le wo bi dia no ne yo get da ne ba ne ni kwa ni bi no ko bi ba Mo. be dia no to ni am la le me function ke ha ko den cho wala you know manene fe yo Kekpako ba kpano ekon maka ibo aka Reeby television no New York ni wakai wonchu anukwale yega no chumo no onye yo akokwe atrekun kan tajira mimi yehi ochiami keji kpako ni okwo no chumo na kenklen ye kidebe ni wogishishin be maka ibo ake he no yo no like mo share mo no subscribe bona afeni da ne ken tashi ne ken bo hu ona kai mo ake akokwe atreku imba nikekpa ko ho so oba chonye mike bakpa no ake wokan wo ba bon lete ma shamonton ne wonbo wo che enawie mo wona afi ni wodomo no wo kan male na kan leta wote wa akwe be mi ni ewo wo nyeme ke wo cheme nga shi injie wo chema no ye mi yake no ni ngo ina poten no ni masuma ake wodomo no ji wonyeme wonyawo ye ni ji gamanyeme nga ni ikewame amonton ne amebon inti akomi achemi ajemi awie amebon yeko no hewo ni infonyiri na ni wotwane eji kai mo no ni masumo ake amekai ngawo ni amechekin takita ekochuru kewame bemle ni ibatajirame na metile sramo masumo ake wasa waya bo no konklon le huntoe shiamonton ne mekomeka menomba sake magmama wolete mi ni hi akapa no no ewo nye ha wofo awo hisi konike wo ba wocha no third one election semi male wala don da ne ke bale ne ke o shimi kokoko o chon ake ihesu moyo o twi mi lele ni anukwale ye gani fe mu lele wose ko yehi ni ibahi o kemi da mo shipen keje bia ne ka shi na no lele ganyo fomo bi papa ajio anukwale ye gani fe mu no kan no ko akoko achreku mi no ntani ami meku meke ma bani akoko enwe no hejo no tashindin neke intakoshindin ake sanne ni wo ba ye mene lete ni wo ba ye wo ba pen wo ba chuwe sake manna ihe wontwi je gidigidi jebe bona afe ni wonye woto wo wiemu ya na ekomi ka shi bemni ni wo ba na ke yes no wo ma energy no wo ba asmo ni wo che anu agbenele hu
anukwale ye gani fe mo to li akeje be ni nke bo bebe o chonje mo ni mi o chonje mo no ta wo ni wo cha anu no jino no ke baba mi no ni masomo ake mani ekwe no ji she wie mo ni nke ba hale ni nke bo wi amonto ni kintaki TEIKO TSURU the second tashi ekwe ebo nke bo fe towe no hewo ogbe ye shimo be mi manche hi ehu ni wo ba no wesa no wo fi ogidigidi no ho ani nnan he wontwie kejo kesa ne ya heko no ke me pele too much e ha na ba la ko sa ne po no ta wo no wie ono ya nwodo no ho ani akọ ya kireko ntashi din na ke ni je no hupe beni wula ni fefe we ona ke ngmene njeko woje ona woni ami e de nche mba komi na kan no he wo ken fe na kampe ben dressing fe ba fiti ken dressing be mada wonye na okanle adiagba the first shi ake ewula mi ha ni he fefe onwene neke keje be sami no ba na kekeji mba no ko nice no ko sweet so onye ni na no chumo so ni masa mada mi den che man die hu shi ndi aka monton ne o kwemi boile too much no nombo support hu gbe ni wo ba shehi ni wo she ne na ka no mada Reeby television bi hu shi ake amehani nke inu chumo ne ba ha anye da ne ya me station ne no hiwo Reeby bi nye iradon Reeby bi amekekeji ota wo camera lo ota o me abasha oni bi ehamboe be kadwe enyu ya ka me gadang baby dienche na mewu ame papa mu aka ame ba chu amenu chumu ojugba ni wono ko fi opeko ke ba ha me ame ba so mu fefe keni bi hu no ta wona me current bo ni bodi encho ya no ya chu hu na me keke we try boy ne 0500161769 ni ame ke bo ba yegbe mfenye ba ba compromise papa no ni saboe aba fi habo fefe na gba kokra abemi wacha wonu fe mo ne no be mi ni awo letter ewo ne ke ngaji na efe ta e babalaki wo baya election bia mi no mo bateteshi wo odi oni ana mi titiriye ehinkola no ni te no ye jeme lashi na ahwe je no ko bibio ewo no hu ye ahia ake che ehie ga fe hie e ba fa gbe ami na ewo nga wona afa ni wo fe wona ake wo wala hiale che ni muso nchonle che menyao ni wio ni fio ene ni ha wo bo no na ewie ye odododi odi obi anomo na enhu he go cheme tene go ni meke na me Nyemme de odododo fe di actually chokoti ke klante fe he hiawo nyemme ni panye fai inokwa fe moko ni panye fai ni ha ni wo fi aite NDC MPP ofe gabeji wo na ya fon shikile isole mo ken fight tamoji ho wa jo mo fe mo twi itu njolo afi ma fe no yana twi to ya oshiki for me afi wono kwemo no Ndi ho waziba no aye abuawo twa no manyaba go cheme tene go ni meke na me nyemme de odododo fe di actually chokoti ke klante fe he hiawo nyemme Nipanye fai inokwa fe moko nipanye fai ni ha ni wo fi aite NDC MPP ofe gabeji wo na ya fon shikile isole mo ken fight tamoji ho wa jo mo fe mo twi he itu njolo
Afe ma feno yenachi yenachi yenachi. Trisito ye oshiki for me. Afe wono kwemono. Ni Jehovah zebagino aye abuawo. Chat no manyaba. Go cheme. Makai ni makpanye fa ho ake nyese ne no numoni ne ake fa lekemiya numo ejegbe egba Reeby television station na ojogba nino hiwo wakai wonsa wo station ne lolo nuchumo ya no yejeme ni ene hiwo wonye ni woke wo nuchumo ajeje nkeba amonto ne he ni wo fi oye no ni technical people nyiba no hwehwe ake soundproofing ne ekobabie no hewo ehani wo no chamotwen ni yojeme amenofe no fe mokobotu wo no twumomne ne wo nye kekia wo keji wo gbena ibahi ni eneme fe hipse bafo cause inna messages baba wo ake wo gbe hie mi TV je wo ne hewo makpanye fai wa adenche na maya no ho ni masama hambo wa tu keba no fe mo no infoniri ni ha no ko na efe ha no kwe because minchi nyemo onalo minchi mi phone no by force ake ohe owomi ake wo che ehin nesa je no he woni injo infoniri ne ha boy inna messages come ni chon mi na kan je no he wo kra no ni he woni mi ta woni okwe jiake wo letter ni wo ba nwa wo ha wo che ekome ba je ene mam ni keba bona fe ni ke wo sanjin wo letter wo bon kan ni mo e ka abala ko nu letter na nma shishi no he wo titiri ni mi ta woni obo ene me atoye e wo ha wo kwa infoniri ni ji na agbe no e ka agbe ne wo bon wo letter kan ni mo na agbe no ne eji saneni ikefukpa no bemni ni wo cheme ekome te Islam ke gbebi mo na me ani na le traditional council bona fe ni amenye ni ame campaign ke ha elections ni agbena ni ji arabata agbena ni ji December bineda na ke woche akufado wo tasen no arabata gbina ni ekaiwo ake ebala ake ke achake ni nji government ni chake pe be game ke Ghana bi fe ameyoyo eyake ni bi ni sake acha no ni bi ni sake afeye eya bala ke ni je mi ngishishin wo ngbe na wo che ha ni wo na ke ejiche ke ha ga lele ni ga ishishinji Ghana tan egbesha ye ha wo boale tui be mi newu amehunga kemba pe be lete mabon kanimo. Every political party needs one thing, which is a national development agenda, an agenda which ensures that our education for generations is 3 years, because you have looked at the curriculum and you are sure that this is what works for the Ghanaian child or for the Ghanaian student to make this student competitive, both locally and internationally. I need you to add within your concept a national development agenda that will enable all Ghanaians to try, because then there wouldn't be a situation where an MPP business person loses business because NDC is in power, or you have it vice versa. That at all costs, no matter what government is in place, the security of the business person is ensured. So it's great that you have come to our fore. And what we can do today is to pray for you. Every political party needs one thing, which is a national development agenda, an agenda which ensures that our education for generations is 3 years, because you have looked at the curriculum and you are sure that this is what works for the Ghanaian child or for the Ghanaian student to make this student competitive, both locally and internationally. I need you to add within your concept a national development agenda
that will enable all Ghanaians to try, because then there wouldn't be a situation. Yo, agbene mo babo ngo bolete mi mbote mo. Ina kenye teme komenye nuko shishino ne hewo ni intwane ke magia infoniri jin ne hu na efen ke hanye. Nke anya ke mi na akọkọ akyerɛku. Mi hu nye ntwi na ni bi ni masoma ke wo che ibana enu na ele hu. Ni bi ni masomo ake ekwe no ni make sure ake ehini etaye esemi ibafe ehiamo ni no haiwoni ihani nyekwa eneme bona fe ni kemi hu mbon ni bi egmula keni nke bonye no na achamo eka bala aka ekwa mi no hia he kume ni onye no hia he kume no hewoni ihani nyakwa infoniri ni no hewonye ha wobote ya woleta mi me woleta wo baje shishin ake wache papa Kentucky TEIKO TSURU the second gamanche ene eji lete ni wo fe wonwa ni wo ke ba habu maje shishin keje midie nche inu na akọkọ akyerɛku wache ni bi nkomengban na ni bi ni gban na kenkren ihani wokwe wo flood be mi no te achimota no yakwe ameshita momni eyake fa kamenya no egba na ewucho fa na elo ameni bi kenya moko babia kekeji numwene ni he eyi mini call ohe eko mini oba fe ye lele inche Kentucky TEIKO TSURU the second gama mi wake phone echon woni ni wohio keji ohie he ekome no onayibi ekome ni wowo ebehenme no eji anukwale hu ake jeboji mono keneke majiabola keni bi na ehwe ojeme ni owokomoko nga hu akeke ebe ehia na elo ehia tembola ekeba na ekeba hwe gotami na emiachi shimo ikayo ake bemli ni minda ifolo ewi moko ni ko tanka sihiko amewi ahu amewi ake bemli ni amame dakwe na mi ayenoko na achole ake Manchester police ni wonyemi ashante mecho ameno aka ahimfie police infolo ha ni liake na kambia mi ayeko ni keji noko no ofe ni eji igbe no manchenyo etun na ba mobo ke ba manchewe no ba jiona ni twegla monisa ake hambo mi no ni hewoni ha ni gamefe yakwa eneji ake Iha amena ke ne ba oto yakwe ameyise lele shimon meni jino ni wofe yese keye bemi ni wokeboti jeme inche masumo ake ohani wole no ni ofi obona afe ni amonton na enu na bomba ekunwe eka lo wokete alo eka afite ni febeni efite nyese ko na ehue wofe wole nu chimo keno ni nu fio ofe wole ake nu ke ewe no ni eminfun nu le shikache ne le ohiafo be pie ya bala ke kwa shikache shika ewo enye ejaje etun ebaje ehi ojogba no hewo kanu eba ehu ehi ya shi ohiafo eni dwelega ni me pli podencha mebehe ni amewo shi mo keji ameje ni yele ameli ake gotami akehwio meni ke numonne na me na ala ake zoom lion cha me aka me ba chi ame ball ahwe meni sebita flash ke numonne de na me kayo ake ame ba ya ni hamni ni bi ni wo fio ni wo kechion he ni sa ake gbe aka ni nu aho kechon mi jino ni ofio he bona afa ni phone ni yo gan wonye wo ha ni ese abashi keke nu ninye ho eji ake bola echichi ngbe no hu sefu bega ehi moko ke akeshi etis nature lele eji ake nu ni ba ne gamanche nya atashi ne ka ake mmeneju nuane alo wose show nyumu akane dabi ekoko benakai shimu ihion yo ake ni ofe gan fe che ni na kan hiwale yo de o ye gbe ni obanye ni oke wie ake
neke akaya no na gbene hu onye ogwele me ni ba akwe ake neke no ne eya no don asafo abi ye jeme je tapeji amenuchumu police foi ye amalo police foi shimombo dienche onom ni police foi ni kaji mokufe no ni esa abanye ni akegbla etoi wo fe wona oto yakwa ameise shimon ye bie ne no ni nke ba wo mi no shishinji ake woche kome ni achole ake Ebenezer Sape eke mbibu ake King TACKIE TEIKO the second ni awobwe ote achimota oyasrame ake nu kamenya ete eba shekun nyomo ebon nemu kejebemi ni otejen meni potenji no ni ofe bona afe ni no ni otoya na yejeme eko akabadon energy lete ni woche Ebenezer Sape ma kehabo woche oba kwa bo fai wa ade nche ake neke sanebi moni oke inajemo baba no hewo wo baba na neshishi do ohawo sanjeni wo baba bu efe inajemo papa no wotwi anyowomni. Bishop TK, what exactly do you want him to do regarding the floods? This is nature. Abefia Bishop T, ono oboti ono ni inwie ni ehuemni. Akelele eji nature. Shefi akeleta na ele mini ogmai ha ewo majebu na. Wona afe ni nke womi aha King TACKIE TEIKO the second. King TACKIE TEIKO the second. Nke mini jino ni ukefon ogbeno bona afe ni numone bon numo ekonwe eji onni na anochumo chinoni baba ne ekababa leta muno ni wote ni wo akwe ekodon ani ohie na mobi ese ani ohie ese okwa ke gota ni wa adamona ni ajeje mi ni bi ne saka mefe ye ja fe atalo no jino ni mi bi oboye nlete na emi wo checking TACKIE TEIKO the second. What has he done to positively impact those floods areas? If you are beletene inchu momo. Philip Lateke, we are entering the rainy season. We need to put in more proactive measures to save life and property, especially in the flood-prone areas. Energy saneni imbibo King TACKIE TEIKO atamonto na enu esa ebon nemu ekun ni ngene potete ni wo tabie na ede nche efio ake numo enne ojogba meneji no ni ofio yehi ake he ni wo fen wole tamoka swani amingbe heko keji numo ne ni efoboti ano hia fe na eyejo keba meni yo na kanjeme egbe ni ji na abue buni yuboti ano na abue na keje SEC ni ami kemba old barrier je egbe ameni ye mobo wa denche ya ke ya bale po akekeje ohie choni ni ochoni eko onwenu emi ocho ya ke eba poto o engine ko ni bi ami ebe o me anyomo no hewa manage no ni ofio wole ake ni bi ekome eji government bena chi ake ni bo ofie woche ni ohie wo hie won kwa ake boji mo no ba hie wo hie ni wo keneke ni ne ayafo amralo hie ni oya kemla amenye amechi amebenke wo ni amekono na ameba afi na ba ye kebo awo eje ke wo teme ekome keji nu mo neneke wo jeme wo na momo hikra ekojino ni ewo watroma na hwie wo keje wo no twumo he kebaje bi enene woche won bi ake keje beni wo kebute achimota meni poten jino ni ofe yenu ni hirio ke yahi. Point number 2. Iha wote wayakwe woche bemni ewu wonyeme nga iche efiake efe hiamoni wa ake obachi obenke oye ekun ake oke wo manyeme ba na sanigba ekun ni obu amenga ekun keji no ojino ni hihia
keje na kaele ofaine hani na akokwe achireku kenkwalo ewole ake neke majiamanye ma bibi ni tietie oshin ya metin no hunte okwole tin ejake mamni ni woyo che kenye ehiawo beko na ewu kwa wusan wo benye wo beche shi amonton ne ojase ehani wole ake eba ha wo che fefew ni wo fe wo yo se ake bojiche ejake ye government na mi impodenche baba o echi ebenke bo ahu ake international body se hu denche po eba ona ne shishi ni chom yake mo fe amo eyo se bo ake boji ga fenche no hewo kaji boji wo che won bia ke chata wanyeme no ni ya no ya metin no hu te okwole tin ejake bepi kaji o ayakula ma efia ke yanga wo nhia ojogba ni manyeme ne ameji meni me ameke musunchon hiyo wo hie ni bi wo na agbai especially wo ye bi ye ni hie wo ye ganem ni amenji meni meni ke musunchon hiyo ni ameke ko amenu ojogba ahabo ni ameke sanjini ya no ye manti ase emi hu badamobo wona afi no wa ke isamo no he wokaji eyabale tamobeni bodi enchofon gbe mi no wie eyabala ke amedenche ameten denche inti so be tega ba fete ba ya miniji man keji ahie mancheme ni manyeme bemni miniji man keji ayema ni manji anyeme bebe so yo ameten inche in letter number 2.2 ni yo in letter na mi no ojino ni biobo wo manyeme amehute okame Ibinatin. Don't say be near the winche. What you say ni what age? Amehu ameno te okame agbinatin. Yeke be mi ni what age me. In your see on inka yo wa hwake. Owa mehia ko ba kwe. Wona fe ni amen sanjin baba oni ya ame noye ameke wonyemme ni cha ameno. Oba kwe ni nekesa nene aye lojuba ni twin shishinomo aba inche ofaine kajebeni wakebote don fa se meneji no ni poten ni ofeye ni te sane ehu okagbe na ahaten na kan no ni mabibole hu ni aklekwe mambi ameno ne no hu inche te okagbe no ten indama bodenche ona hwie mu no ni nke maabo ne kelete ne ake inche papa nhie Ghana ofaine osanjini wokeba ohin ake obi ni je don fase ke ni aklekwe ma inche te okewogbe na ohaten efi ake heni wo hyenke me kuma no le hu baba ake the Ghana state expects more than diplomacy kinship energy no ni obi nunkume keba eke imke bo ake leta wakegbe yi wo ha bo ake diplomacy kinship eji no ni watawo mademole inawie mo ne no ni mabibo ake what manner of king do you want to be many manche no obasumo ake oji ehagame game wa ani wontawo manche ni wakebule ha lelo sanebi mo na emi bi game gadangbe bi fe ani wonta o manche ni ka tabe kejebe ni ipa atano ka tabe ni Yehowa zebas no modenche ba afoni ni echele be wokele ba ya ke ba jele ni so hani wo ba kai ake wo ye manche wona afa ni woke wonhia mo ni bi fe ayahwe na neshishi ni ekwani echuhe ni lo inche imbi bohusane ake wo checking TACKIE the second abia suma ganfenche ofa na miniche jino ni obasum noji ahagame ani obafeche nikeno ba obachi ato alo obafeche nikesane ni no obi ye kplakpla mi no badamo mi no yobua ani oba feche no ba bo obi fe ana alo oba anatoe alo oba feche manche ni bojenche me ni okebua ohepetwe oba bu
energy saji na akeba ni nke wo letter ni wo ma wo ha bo gbeke na emni bona afi ni okena jemu aha wo ake wonta wo che ni keji wo twon wo se wo ba na ake lele wo che na ekwo na eti edamoshihram na ye wo se wo teche ni otawo na ojie obaji che ni manche me bibi ke bo ba shilashi obaji che ni keji sane ba manche me bibi alo manche jia che me ko kro ba fafa megbe amiame shibo alo ba feche no ba tashi no kesanjin awo bi ana ni ji manche ma bibi ana ni ameke ba ha obi yelo obi kembi boake miniche manche poten jino ni obafi eja ke ga ni woyo ni no na chon le diplomacy no na chon la ke o nye ha ni wakudam o wana chi ni wa fele ne keneken ejino ni wota wodon wonta oche ni ke ife gbe ami wo ba na ke lele shuo ba shimu kolo kome pampam keji okwega o symbole blofo ba ke elephant and eduka niji adowa ni ma shuo no ofe wole ake shuo keji eba eshimo shino nuona ne shisha ke lele shuo mba ona ake kolo ni pue ke ba je kolo bibio etimo ekole ke dalepo wo ohegbe shimu kejo ya akwa kan wo shuo pampa ona adowa niji kolo bibio ko obaka ke kolo ne tebe ne so shi sompion game ba ke sompion ehu yo oyapi no chombo ake game wo ye hiwale ni wo ye dwemu eja ke adowa wo fe wole ake he is a smart animal no he wo nye ha ni wo cha wo lete ni wo ma no ne ke bia me ni wo damo ye he ni wo hye ni koma ma hie pe wo bi wo che ake what manner of king many man chepote jino ni obaji ohawo nye ha ma ya no ni maka ni omeko ma no hu na meka ake he needs to involve the queen mothers in everything to be able to execute his agenda, such as Makase Ga program. If you ake ene imanomi ake ofo se no yakwe wo manjanyeme lele ni se ne woba na ake o roli o program ko ni jia ake oke o ba suma ake gangbe kan bi ye fin abote school mi ni akame aya school ne ka abala ake ashangba ho so jino ni wo ba na ye ga mamni ni keji ne keno chumo ne ba ya no lele no ni woche hash rio anu kwale to ni sake wo manjanye meji meni na hie ne keno chumo ne hi eja ke nyeme leboni akebi rio ojogba nyeme lebeni amegbano no me ba acho no me ke ba gbla bi ke ba amengo ne wo ameno keji beke bi ye ne ya hia yesuku chu emi ojogba ambenji meni me ba acho ne keno chumo ne ni keji eyabala ke amede ncha metempo denche ngako bemni be onuchumo fe e ba gbepo dani obaji shishi no hewo lele nye nu hash o lete ne nke fata o leta he iham ewo woche ibanu na sakwa anan eke thank you na kokoi for touching on the Botiano Atala flooding issue lele eji no ni ake sake wo fe wokwe ni enye eye emu ofa nekeji oye nokodo ba bi woche bomode no keba ni wobile ejake noko meni manye ni ma promise boye no jiake wiemo fe wiemo no ba bi woche ye wo lete ni wo ma wo ke ya ha woche ne wo ka ha woche gbeke na shine na jemo ba je hike baba ejake mi denche mako ihe ni maya woche na njianshi ni ma hele na jemo ye sanje ni wo bi ole fe ahe ni nke baba hambo juni ba na ekeji ihe sen ni ntashi woche ibaji wona ndele ake ejiche ni eke ehie fonshi ni nke bo wi ona epodenche ebotwe ni ihe oyi ake cheni jile nlipote aka monto na ni wo wi ona nche penke paper ken mafe keji egbe na jemo ni sai ke fe baba hawo juni baba ne inche masa ma bibu ekun
many manche poten no basum ake oji obaji che ni ba ka ake eyehia bi edwe enyokele ntwa enyokele echa no hewo no fe no ko ne ba afe ha meni esumo amasane epe alo obaji che ni ba damoshi ke ha gadangbe mamu fe amado himaba kejimba full stop ba hino ni ba base mimba no aye sakumokrate nakole aboyo Inye abladi abi ko dehe abi belete ni wo make ya ha wo checking TACKIE TEIKO the second there no normally wo hien lolo no nye yo akokoi achreku onu shishijio onu shishijio sabla ko pale maherebo no me no jimoni nka he ni mi ye ni wonu chumone ehe ochiami lete ni wo mane nka he mi man no lolo ono hu no ke ba ko sa ne bi mo ba benke hale ya ke wo lete na emi esanjin bi mo fe ye me fe ko no ba sumo ake oba ha ni wo checking TACKIE TEIKO the second anale ko ke ba no nke ba fopa no eke enele bona fe ni najemo eke ba ha wo oya ni jinju ni baba ne wo checking TACKIE TEIKO the second abia suma ga fe che sane konkro ni masumo ni mabiboji ake gan ni ji gamashi gan ni represent o gan fe abola gbese akangbaje mo fe holomi wo ba sumo ake emimbi fe wo ba sumo ake wo bibo ake wo wiemo ni ji gan wiemo laje po ata ni mepi hu ken bibo ake meniji no ni ofi oye neke gawie mo ni atwon ye suku jiamne meniji no ni ofi oye he ake ga manche ni otabode nchoshi pon no to me boy na me he owie mo yode ameke imbibo ake ani oba kwa na paga atwon mo alo oke amalu e ba wi ake eji noko ni by force ni ake keji mokoye manemni whether lede nche ike shika na eme suku alo amalu suku we shipon no ni eyo echon na kan wie mo le hu yemni ejake wo wie mo elaje ofane won bibo ake kenani bohu ochun ye he me pi kenke bo ake abala ake ye hishibla mi boje chekeji aba oshishina ake bo fe interview ofo obrofo hu wie mo ojugban ameke nke bo ni kai bo ake gamanchejibu keji aba na ne shishi interview bo modern no ke gawie mo afi odencho wie mo no kron keji amenu shishi ameya be shishi ni atwon ame brofo mi na me ma kefon ono shi oka wie mo short ekuke ha bona afi ni me ejake ota woni mo fe mo anugo shishi gamanchejio gawie mo ji owie mo ni gawie mo ji to na sa na owie ejake boji mo no ohie wo hie ye wo wie mo mi keji wo mpele ake atwon wo wie mo nche ni wo che de nche po keji ba wie eke blofo ba ji shishi ni eke gan ba bamni alo eke gan ba ji shishi ni eke blofo e ba gbe na be ba la ke o ha ni wie mo fe wie mo short abanye na akoene alo akoene iwo ba kpabo fa yake keji ameba ona ne shishi
bomoden no ke blofo wiemo afafa no ke oman wiemo niji ga wiemo no ba suma ke wo ketcho se wo bi bona afe ni wiemo akalaje wo ke nu afe wiemo no ke ba ji na eneleje mie obi ye ni keba ameke nke bo ake ga wiemo te no niji jino ni bu hu ofio ye bona afe ni edamoshi bewa ba na lolo King TACKIE TEIKO the second ga manche ga fenche abiasuma ofane masama bibo ekun ake ga woyo keji oshe Ashanti airport ni yoje ama akwa abayeje yake Ashanti wiemoni shikeji oshe ga niji washagba mi nche wiemo niji ga wiemo ebebie no oshe wo airport hu wiemo na agbayeje mi Ashanti wiemo no ni akembi bo ake airport ni majeme ani Ashanti ma no nilo nikeji ameno ni ebe ohani amebawo ame airport ke ya mema na mewiemo aka mema eja keji Ashanti mejiwo na aka akwa aba ba here wo awa tu ofa ne wa ajenche ake okwe wona afe ni airport ni yojeme wiemo ni sa ake gama wiemo na mehu amekekpe ogboye no jino ni akewo jeme eja kekeji oshe airport ni yo gan je Ashanti pe obo shimu ga npe gboye ewo gan wiemo akpe gboye enehu obi a wiemo na mekeba ake imbibuwe ekojino niga akai anmabu achubo pen ojugba ofani nchesape ewani phone nchesape ke I know the harbor deal and negotiations were done before he was installed and it is technically not his jurisdiction but rather Gbese. With that as a backdrop, as he communicated with the Gbese Manche and other involved parties to understand the deal and how he can help implement the GAN impact the GAN positively. Inche ofa na energy no ni asa ken bibo eneleke no han nka no fen ye blofo emjugba ni le ho akọ no blofo ho ojugba shi GAN no wa wi inye ni nke na ba GAN mi amon no ani nka ne blofo emindam shi no ni wo che wi opa eji ake eke letenele no na esmo na eke chu eji ake ele ake be mi na ba awobo na mi amalo eke China bi na enagbe amewi ameno fen no he omo ni eko hu ensure na eka Gbese shishi ofa na ekembi buake onye oke woche ni Gbese enasandegba ye ne kenuchumo na ehi ni ani woche ni Gbese hu egbabo inti nani yomi emi chojogba egbla mi echombo jogba ni onu shishi ni ani okele ye chapa ko ye ne kenuchumo na ehi bona fe ni no fe no ko na afi oye jeme enye ni benefit nji game anna hese na mokpapa ojogba lo energy no ni Ebeneza sape esa ekewo bibu ye wo letter ni wo ma wo ha bogbeke na mi inche ofa ne bomoden no hani wona enehu enajie mu ojogba denche eja ke ha bole ehesane nya game ojogba waka ma ha eja ke wo beko e wo fa ne boji woche hiemo wo hin wona fe ni wonye wonu shishi ojogba ake ne aid ni ofane ekolekeji bu onu shishi ojogba no gbla mi achon wo ye wo gawie mom ni ojogba wo ba nu shishi ni wo ba wa wona afe ni eye emu King TACKIE TEIKO the second niga gamanche abiasuma ofane ga ni wo yo ne wo ye samai baba o shi kejebemli na fomika ta monton ni ihe senta shi ni mi ye no chumo na hichia mi ni mi chubo pen ojogba agbeke na eke na abuwe inna ko ekopoten dan
ni no de nche eji no ko ni ka pipe mi ni wo ba agba he sande ke ya mi ojugba shima bia ke nche negbaga sama efe echon ofa ne obanye no hani ne ke sama ne wona ame ojugban nche ene eji sane ni maso ni mabibo wakaye wonka ne wo letter ne lololo ni bu ono fe ko ni yo mi wo ba ka ne wo habo efi aka when like I love the setup today nice ngene no le short weko me die nche in champion cameraman ngene le nche fe set designs kwabna lak oyiradon wo chole kwabna lak na kan oyiradon jufo bi form binu oyiradon eke you are looking beautiful oh thank you na dia gbanene na anu chumo so oni imbinu Frank Fred le hu ke beautiful setup lele ye very forward denche it must buckle very eloquent and awesomely intelligent oyiwala don gagwe can be kake wo suku chumi ene menjino ni wonyo wochu no hewa ke baba o afata wo he suku chumi bona afi ni wo wa niga afi feel inche efi ake wo letter ni wo maabu wo ke baba na agbe shi na agbe no ni wo ke baba ni wo ke ba ha boji ake Kentucky TEIKO the second ofane ani wo wiemoi ni wo ke ba ha bu na efi won maye sumomi won maye bulena won maye heshibamni ni woke habu wona fe ni keji otashi ake manche ni ochu onuchu moe bo ona ake eneme jino ni gba obi ana ni eneme jino ni ameba asumo ake oba wiehi ni se na bode nchekwemo ake botiano amumo ma bi ke wololese na ake ajuame ni bi baba o ni bi fonji jino ni ya no yega oba asumo ake otehie ni bi na he wona afe ni oke oye obo awo ake ni bi epi ye mko ba kakashi mini he woni wo ba chabo ye ni bi ko mam ake ochuko julu ake bajubi ochuko shiake chejibu ni che fenche eye hegbene ke na buwo bi asaji amle ewo ake ni won sumu ni won ta ohun akoko na awo saji amle ni won ni gbeke na ahine wo ma ne ke pen ne wo ke ba habo nke shida ba ha na okanle adiagba the first gbese no ya manye ake ewula mi fe gbeke na ahine ke bata bi ni nke bu anasanegba na kai no ni nke shida pelele hu ba ha Reeby Multimedia bi Reeby TV ake amebo modern ya me ha me airtime ame gbene ni nke bata station ni nke bu ana sanegba anokwale ani yo gano no ni wo lele ni bi baba wo ya no yega ni efi omi ake be pie wochimo no wosumo no wo anokwale chi ya anokwale yega ni fe mo no akokwe achireku kaji achashi na ake woje mi woyo magbeshi ni mahara kajeje ni nkeba habo na kai no kaji nkeba habo nyemo na mfoso ubu shibombo de nche kaji obuto ya ahwe keka anokwale ni bode nche oyo so yemie olu kejemni efi ake okay na desa hamon ke good show na oyiwala dom shi message komeko hu ye bia nani masumo ake mawie efi ake nese ne pictures kome eteron ye sure ake keji ada feature logibo ni oye pa no bo hu oneko niji woche ayi ado pictures jin kome ke ni bi kome ni ya no ake agie woche niji doctor ni tetekwe ake ganfen jaseche ni awole ake ganfen jaseche efi ake neke ni na kwa efi ake mi nsmo ni wi ohe ko ake mi hu ni na mfo ne wi mi hu na nno kejemni e wo kaji inwi ko he noku eji ake ekole news ko eba ni Reeby alo anukwale yega ni woka anukwale pen wo wi o wona ni wo wi ko shi ake ni anukwale pe jino ni mi hu inyi ose wo ni bi ye ko me ke fi nsumoni magbla ise ye eje keke okwe no owie lojugba pe eke saneba ne baba la ke muko ba aka ke show hie menese o hie menese na akokwe achireku ma wie ye program na no ake mi inji biye inye mbe biye hu
ani mi na akọkọ achreku nhia po ni nje mi woye gamanche yejeme woye gamanye yejeme wowo gamanye yejeme wowo gamanche yejeme o fine mi na akọkọ achreku frimponwe ye English ya lata jenji he ninje wo fe wo liaka ye gamanche ye English ya lata no he wo gamanche na abaka oyemenenom ni oyemenenom ni eji noni mi infio shimu anukwale page noni mi hu inyose ni wo fe kaje awoga che eha wo eji wo fe wo nutuma ake ke wo nuchumo ni ake wo ba piese wo ke bula hale ni wonyese ni ga ahi ka ta beni moko ba anye na ejepo ne ba ke mi ake wache kintakite kochuru jele ni ne ba ha wo evidence ni ga fe ba hia wo mi ake jele ni bele ni lese jino ni wo fe wo ba anye ji ake wo ba hia se akeke jino ko awie dabi chi wo ba ha le support bona fe ne nuchumo aye emu no ewo mi ni ya no ni na ni nkwe anokwale wo nuchumo ni wo twon ye bie Reeby Multimedia infoni wi nuchumo baba ho ye mi ewo ni na ina Photoshop p ni ake ni na Photoshop ewo nke na abubu ne kesa ne wie momi na e ba bala ake kole iya wi ake woni wo che hen wi oje na kan ni alo na kan ni ewo mapanye fai wa ade nche je aka anukwale ko ye ni wie ko anukwale ni nta wo ye na kan infoni wi mi no ni na ye mi eji no ni manye mapia se keji ahani ina infoni wi konklonko ni na ake na kan ni be nke ba afangbe paano ni wo fe wo na ake wo che ni ji Dr. Ni tetekwe akpale shi ake ni na ko na kan no ko ele be ihio inyi ihio nwo mi ake wo che Dr. Ni tetekwe le eji ga fe ja sechi iwo mapanye fai wa ni nye kekimi ye jemi Ofane watch Philip Latte who care. Now let's have a program on the ongoing vaccinations. What's our king's perspective on it? Watch one ojogba denche. Wabaya wache here bona feni lehu enye ekewo agba ya ke lele osane no wi ona no kwale trodo ni helane ne ba ne ekewo wie he ni le wo fe opo na be mi ni le first le kenklet ya tashi na agbon le ken vaccine ne bona feni wona ake no ko be ne ken vaccine ne mi ko ni game fe aya na me ahere ameno court he baba o game baba o jime ni me ni wi ake helani na ke ba agbe wo nke efia je game pe me baba o nuko ne ke vaccine na shi akeni woche o fe wo hin enye lo ba sumo ni lele o gbla mi ni bohun o hani wona no o dwemo susumo ye ne kenu chumo ne na afi o ne ye hi bona afi ni enye eyemu ewo woche Philip anukwale maya woche ngo bona afi ni ehawo lehu esusumo edwemo ye ne kenu chumo ne hi amonto ne wo letter ni wo make hacking takite ko churu the second bi aji he ni wo ke full stop bawo shimu wo ba ma ye shishiake we will come back later allo we will come back later ke wo ba wo ke fan bi e baba dwelation ni abala ke post office ngale be ye letter na gbe no ni yo jempe jake we hope to hear from you soon na kamdo fo ba ke ni jake won gbagbe ake woche oba ha wo na jemu yesajin ke ni bi ni wo bibo amonto ne oba ha wo ina jemu dani nkunse ni nte nya address ni bi ni ake awi ake anukwale ko ni nwie ko hine maya no lolo ni mada nwe bi ahye ncho hi omo nda wonye na o kan le ade agbashin ye no fefe ni efe na ehe ni nsa inda Reeby Multimedia bi hu ahye aka me ha megbe ya me TV station ne no ni nkenu chumo ne abahabo na kan no ni hu ni mada media nche intri shi ake eha wo hegbeye ehia na mi ni wo ke neke program na hu ebahabo in mind yo yiwala don wa de nche agbene shida ojogba ni yo wa de nche gamenye wa mi ni madame de nche in cameraman shi ebo he wo modern na akpa lele nke one man show or one man supporter o yiwala don wa de nche nyeminu ake da gbe kegbo na o
ogwaji ohe esho be ni mide nchepom bi ohe akenuchumo ne obanye wochu ne na akpepo akenuchumo ne keji nchom odwamo ne yo se iba febo na akpe akenyemi no ne le no hu ji dwamo agbo ni yo se mi ne komeni nke chole nke 100 billion dollars na kan iwo wo se ne afinyuma job oni ne ke 100 million dollars ni oni ni ahye ekono madabo hu no tashia no kwa mishi ya kekeji j boy ile ni nke ne ya bono fi obeda no tashi no kwa mi bono fi obeda no ko message se ko comment e ba bono oji mo no ya no show no like you no ha na da no hewo heni wo share makai bo ake keji pa ko no nyemi ko chebo no ba kwa eko alo ko omumo no o subscribe ko o like ko ni o for share mo ben nyemi be she bomode no ha ne ya wona afi ni titi wonye mani yo manse amenye na ameno no ya no ye gami na mefata wo he nike wonchu no twumone eye emu mene wochi wobomoden olete esieki ni makwe akekeji wochi ke na je mo jin ba nke baba ni nke bahabu shi amonton nele keji noko be no ba ke mi don ni noko be wo ba ke woche don le benope ni nke bashi pe shake kai mo ake anukwale yega ye no fe mo ni anukwale ahie wo hi waka shi anukwale wie mo gbe ni wo fe gadan gbe bi papa ho ni ke wo no bye bye. Aye, sakumokrate, nakole, aboyo. Aye, sakumokrate, nakole, aboyo. Aye, ya gwawo, sakuma ya gwawo. Aye, ya gwawo, sakuma ya gwawo. Nakole. Aye, sakumokrate, nakole, aboyo.